Moje ime je Milena Miladinović i ja sam muzički pedagog. Ovde za ovim klavirom ja sam provela veći deo svog života i svog školovanja, koje je uključivalo nižu i srednju muzičku školu i kasnije fakultet muzičke umetnosti. Takođe, na njemu sam stvarala mnoga dela muzička i muzičko-scenska. Ja sam počela da se bavim stvaranjem još na fakultetu i prvo sam počela da stvaram zapravo pesme za decu, jer sam ja završila muzičku pedagogiju, kasnije kompozicije za klavir i na kraju sam počela da se interesujem za musical, dakle za formu musical i to edukativnog musicala. E sad, šta je to edukativni musical? To je ono što je jako interesantno za nastavnike. Kroz edukativni musical nastavnik i uopšte umetnik, dakle, može da obradi razne teme koje interesuju decu i koje ona treba da nauče. To mogu biti nastavne jedinice iz bilo kojih predmeta, iz osnovne škole, iz muzičke škole, stvari iz života, situacije iz života. Kako to radi umetnik? Dakle, on stvara scenarijo, muziku, odnosno tekst pesama, pesme, okuplja decu, pravi režiju i na kraju se taj musical i izvodi. E sad, ono što sam ja kroz nekoliko godina rada, pošto se bavim edukativnim musicalom, shvatila jeste da deca tako jako dobro uče. Zašto? Pa zato što koriste sva tri modaliteta učenja zapravo, dakle to su vizualni, auditivni i kinestetički, i uče kroz iskustvo, kroz glumačko iskustvo, kroz pevačko iskustvo i kroz iskustvo pokreta, scenskog pokreta. Tako da to znanje koje oni u stvari nauče kroz taj musical njima ostaje trajno. I to je ono što je jako dobro, a za mene je posebno interesantno stvaranje edukativnog musicala, odnosno taj put stvaranja. O tome mora dosta da se promisli i na kraju dolazi i do tog stvaralačkog procesa, odnosno kad vam ideja padne s neba. I ja bih vam to sad prikazala onako u nekoliko etapa kako to izgleda na jedan nastavnički princip. Tako da, eto, nadam se da ćete shvatiti kako se to radi. Predstavit ću svoj autorski musical Naši problemi, koji govori o problemima dece uzrasta od 10 do 15 godina. Musical je nastao 2018. godine. Nastajao je u nekoliko faza. U prvoj fazi sam pozvala svoje učenike da mi pomognu tako što će posmatrati svoje vršnjake i zaključiti kroz posmatranje koji su najčešći problemi dece. Moji učenici su zaključili da je to 6 glavnih problema koji muče decu. To su razvod, rođenje drugog deteta, stidljivost, strah od odrastanja, loše ocene, pritisak društvenih mreža. U drugoj fazi sam, na osnovu razgovora sa decom o problemima, počela da stvaram scenariju. Nakon toga su usledile glumačke vežbe, kroz koje smo gradili likove. Svaki lik je imao svoj glavni problem, a mi smo morali da shvatimo kako se taj lik osjeća, ponaša, kako se društvo ponaša prema njima i tako dalje. Kada smo osmislili naše likove, usledilo je pisanje numera za svakog lika posebno, dakle pisanje teksta i muzike. Ono što mi je posebno drago jeste da su deca koja su učestvovala u ovom procesu osvestila da postoje njihovi vršnjaci koji se suočavaju sa različitim problemima i dilemama i kojima je često potrebna prijateljska pomoć da se sa time izbore. Za stvaranje edukativnog musicala, ono što je bitno za samog stvaralaca kao i za pedagoga jeste da uđe u srž dečijeg problema, odnosno da uđe u srž njegovog shvatanja sveta. I zato sam ja u stvaranju musicala Naši problemi pozvala decu da mi pomognu, tako što će da u stvari osveste koji su najčešći problemi njihovih vršnjaka i da vide kako da se s time izbore. Na osnovu svega toga ja sam počela da razmišljam o scenariju, o pesmama i uopšte o celoj atmosferi samog musicala. Tako da mislim da je bitno, ako stvarate nešto za decu, da budete u blizini njihova, odnosno da oni budu u vašoj blizini i tako vam daju ideje, njihove stavove i njihova viđenja toga što vi želite da stvorite. Tako ćete im se na najbolji način približiti.
Nakon prve 2 faze nastaje 3. faza, a to je zapravo pisanje numera za muzikl. Ja sam izabrala da vam predstavim jednu od numera iz muzikla koja govori o razvodu. Pošto sam i sama dete razvedenih roditelja, meni nije bilo teško da uđem u srž problema i kada sam promislila kako se moj lik osjeća, nastala je prvo priča, iz te priče je proizašao tekst pesme. Ja najviše volim da pišem u rimi zato što mi to kasnije pomaže pri melodiji, odnosno pri stvaranju melodije. Kada je tekst gotov, ja nekoliko puta čitam taj tekst, to nekad traje i danima, baš na ovom kauču, i dok mi ne dođe melodija. Ono što je zanimljivo da melodija ne dolazi od početka do kraja, već iz delova. Dakle, možda refren se prvo javi, zatim kraj, pa početak, i da ja to ne bih zaboravila, to sve snimim, te delove, kako bih u 4. fazi koja se dešava za klavirom iskoristila te delove i od toga napravila jednu muzičku celinu, odnosno jednu pesmu. U 4. fazi, kada sedem za klavir i kada kreće da nastaje pesma, prvo odradim u kom sam tonalitetu. Evo, na primjer, pesma za razvod je u D-duru, to mi je bitno. I na osnovu melodije pravim harmoniju i harmonsku pratnju. Zapravo ja često, naravno, i čujem tu harmonsku pratnju u toku mog pevanja, kako će to izgledati. I onda to bude samo jedan kostur pesme koji izgleda, znači, melodija i harmonska pratnja. Život je počeo bezbrižno lepo, svu ljubav sveta smo delili mi. I onda se stvara aranžman sa uvodom. Ova faza je najlepša zato što možemo da se igramo, možemo da pišemo nešto u ovom registru, u donjem registru. Faza u kojoj može da se improvizuje, ono što je najlepše, što mi se najviše dopadne, naravno ja to ostavim u pesmi. Život je počeo bezbrižno lepo, svu ljubav sveta smo delili mi. Dečije radosti, igre i želje za sve ste bili tu, ona i ti, ona i ti. Desilo se nešto šta verovatno ja, desilo se razlog što verovatno ja. Ko je kriv, ko je kriv, ko je kriv? Verovatno ja, verovatno ja, ja. Odjednom same smo mama i ja, kad vidim te kažeš mi volim ti znam. Odjednom se ljubav raspršila sva, odjednom se osjećam sama ja, sama ja. I pitam se, da li se vraćaš, da li još tu si?